It's all day vibe right here on Campus Vibe GH. Don't forget. What penny people bear with fat natural? Maybe I'm molest. Mom won't plan for you, Mukunu Tracey, I then you na Mecca. Akua Ghana most beautiful. Oh, you're too for a wound ye. Me on your madam for. Menkasa will put that. But you rather will not restore back Akua. My little advice, be very careful. Akua say rather wow. No restore back. A dear your friend Tracey Boakye. Be very careful. Now, me bomb yesterday rather said, or bad time be back. Any obia will what Tracey says home, any subai, any brother. When she has Tracey character in the life for that, Miss Renyame. So, or bad time be a calling to just no bomb pire. What's the rather say? Who made it Tracey Boakye Jumano? SS on money bank shia, sa type ni big da. I've been friends with Tracey until when I see smoke. Not smoke if you Tracey, I know. Any idea be a Tracey ye piano or back online, more dia best microphone and microphone creative fake accounts. Near dia be di matam and microphone creative fake accounts. Near dia be me say, also na creative fake account. And I still follow. Your name is Put dia battle out. I told my bloggers. Say me need Eagle Prophet now. Point of correction. Empo. Tie word no chino. MOOOO. MPO said they Empo. And one day. So many papa no na wa. Na me fe nyame. Na me nimu nyame. Friends don't specialize. Na nyame sumu nimi mu. Na ma bra boa say atete apansam say Tracey Boakye wudie ye. You see say me Kani Gloria no Tracey and na make what a hintasem. What envy me from day one? I know everything, but now me know none. At that time, no, yeah, me say wo shame, wo shame. Would you phone? Shame, and I would you be phone? Shame. I know you were Juma no. Into me casa me no ne din komono. Na me ni munyame o. Yeah. Na me ni munyame. Is you yourself, to reveal her secret, she trusted me. Your mother. Utie me. Aha metin won. I'm prepared for anything. Me say me we na me preaching na muntie kura ye. Ministry ni mejai. Adia me ye nei se me wie. Na me kanya me sem na obi antie kwa ministry no mejai me mo kro no ne Tracey Boakye pe no opesa me ne na bra bo nyina asai senya ne life asai no opesa me ne life nyina asai, but I'm doing this and I will still stand on my feet to prove her wrong. My dear, comment now okay katina me kati ya me to me bo akoye bundle. Help to bring out some of the feet. Matumebo akoye bundle. Na maba. At the end of the day, Tracey Boakye me need prophet now NTDI. I'm not supposed to say Ojam and so. Is it the old bloggers pa meboa? You. Everyone will change your face or change. Anya she. Minya blackmailer. Face dey ya okopa papa ni phone a. Ufra me catch them me say. When who MzBel ne papa ne chat. Asembe na me catch you. Me catch you say ya. Ukoto papa ne MzBel. Enti me sra onye wo betumi ageneje. Me nkoye competition bia wo ho. Ehwa na wudie mlika because MzBel akoto equipment. Na also koto equipment. When we say wo Tracey, I'm telling you this. No matter how much you have hurt me, my dear,
Hey, you need the hand of God upon your life because if you will more frasi besin, Tracey will record in yet. And yet then I'm a bo woman wa no pie will land in a bonten so. When you was them, Tracey, when you was them. Adia bia in the form of be major padia bia won ferre oba wo na sa de kodia ne wada won oba ne papa wo ho and my brother Sammy Antorobo Antababa my goddess and wo koda he face day ya wo koda brother Sammy ho ma ade chi ya no me na me bra wo fie ho ofra me ka kire me se wo ye nim guasefo na wada fie wa ma ade a che. Oh, who say airful? Mabusa oda. Ah? Tracey, me ya mama me nkwanda nyina de bia me nya smaka fam. Eya na no mi bube me ka cho say wonim say me a record keeper. Wonim me. Wonim say me a record keeper. Wo faria de nsura de ada brother Sammy say wo pe wo fresh slide. Sly ya ne nyina ko ye campaign ma NDC e ka kire Sly say eh na brother Sammy wo tia o se wo pem yo ko hini nso na ne papa ne wo na ne papa ne wo Tracey kuma se wo betima ka memo mo ne wada wo betuma kan mema wo ne o wada enne me ya list palma wo betima ka mema woni omada ya I'm very sorry because in some me be ka no me asemu bia no me fra ne ntoma asemu bia no me fra ne ntoma wo koma ekue kunu ene wo daye Ada ekue di ni birthday. Me tifie me whole video na me sere na ekue na ho ya me sere. Because now for na wodi omo ba wo fie nyina na omo ya vampires no mo pe moja nom. Papa ne wo die. No ma wo 2000 Ghana cedis. Papa ni wi ya no for your information. Ya da for girl ba ko no so ya actress papa ni dating no. Na papa ne ko ka kire girl no. So what Tracey Boakye wo do ho abehye na mo ne wada ma 2000 Ghana cedis minimu da se wa no kate wo fosa minim ni nyina so na ni onye akua ne nam de bia na me kua ho fezia mi hu say ya blog ye why sleep with Tracey Boakye mi hu ya na me screenshot na me de send na me say Tracey ade amahu ni o ade ye de nkrofo ntense ma me ke ma me ndum TV na me sam no me mpese de bia be ba chire mpese ye kra na munya good sound oh baby daddy need ya me mention pa I don't care Mecca now by the time I marry no party ni mu youth be feel disappointed because e bi ni matina party ni mu ache youth ni bia you faithful to the party ya omon san ka hwe enti se sa aba ya we ya ne nsa sei aba na won san ka na no ntumu dia ni e beba ni e besi brother Sammy bibi a wo beye bi edi nimbuase ye beba wo bia no o peso di kan ni medin be bata ho madam I'm telling you me shabre enemy destiny Tracey ene wo di anya peda me shabre ni me destiny ene wo di anya peda abusuafo ever since I mean Tracey Boakye nante ya won kwa asore da Tracey me be ye born again me ya madwe se me ni Tracey di nkomo o ka kire me se wo bie ni phone na wo kire asofofo akohwifo na ye ka masema muntie no sofo na cheche ne be ma video so de kire me a
me rebe who so for penny po wagana hapa wa GT a watch ne bema wa friend e woni phone so de kire me a me yem be hye nti ono de wonko asori bia Some who de we are Tracey or Casa one a bosono. Mo de we are Tracey or Casa with Facebook for my Mahama home free ameba. And then mecha ne pepe. Yeah, WhatsApp live for crack. Ameba WhatsApp live. Me chane pepe. Obia sabe Canada. Facebook for munya messages na mobema. Oh, mobema. I me phone I vibrate. Mo can say I scratch it. Woya unsi asoli demu da Tracey Boakye eye de na free London eba Ghana Oni Kwame Castro producer kuma wood producer edeti ye make na minim menyawe minim so ni Castro edeti da Castro ene wo da ya wo ja wo ho Ena Castro be fa me. Enam Castro so na me share Vivian Joe me first time. Enam Castro so na me share Vivian Joe me first time. Na sister ni me hu na me hu ni in movies. Castro ne ma me hu sister no. Me hu nsema wo ka kire Castro nyina me se na me ka secret. Hwe eya na omo wo wo nche no. Ufi so amodo ene me pa enkomo a woni dane mudi no wo fie ho nyina metimi meka ne ha ma oje ma hyew me meka ne life ha ma wo ye ma hyew eya na ye wo se enkrofo bi ben wo nipa bi ben wo omo pewasem enya ade eno a wo fari ade nsuro ade atama wo di Vivian ya tutumi fa fo fra ne se ma Kanisi wona abe pata ni se wonjai ma me na be pata mi so wonjai wo fra ne na me ne nete ho wo fra ma me na me ne na ete ho Tracey you don't know me makacho say adi game we won me no be wie ne pepepe se mi wie na me kasa no wo bia ntie manum asem say evangelist anya me djuma na me de beto ho na me komi baby at least eme ya bakosem na enye musuo na wo so ne wasefo so se enam wosunti obi ntimase obi bekasa bia na kani ene yakasa kire wa na yakasa kire wa my dear me na minim nipa minini dili if I don't deal with Tracey Boakye once and for all Debia she will try to be playing with me she will try to hide behind closed doors and be playing the innocent I know Tracey papa hey one met na crying was said that for car Emobi kwachire na sase a Benedict agafa pa wo si fie Tracey nya sa time no akwohwe asase agafa to a wo si fie be ka kire me say obi a kire na asase agafa to a wo si fie na afi na wato foundation ketekete bi that time na wasi ne kuma si fie na wie nso gafa yi won fa ho gafa fa ho jealousy awon Tracey benya ka wiase mu ejapade nyina wono nko ane afa so ne ti to understand the say wo yonko ba kunu ato tie roba ka ama no Tracey atimi afa phone afre DVL fo Ghana fo wa fre DVL abo private number na kire nkrofo ne say obuso omo say car no eye hwan din mu unya baifo Tracey wunya by 4. Uyonko ba wa ware o. Won tare obi kunu ho. Wa ware wo ya misses. Won kasa wa ye di tani baby. Wa ko wo ba ma ya totia roba ka mana me na ka ni people scribe di mi sem na me sister me posti. No se kani daddy mpesa na me jaye. Na watimi ahwe private number plate na free DVL abusa wo mo say car no wo colleague oba enya no e wo hwan di mu eno mo so ka cho say number ne de e wo bema bi di mu ye si Tracey to champagne na abusuafo de bia ya me ka say Ghanaians don't really know Tracey Boakye me ena me ma Ghana fo hu Tracey Boakye hwe that girl is demon Tracey, when you demon, obi frame me bra,
Frame say was send the car free US e dia breme. Na wona na yere ba be ware August we. Onye sika me yi ka ne mfa mame. Na me frɛ wo Tracey catch us catch papa ne say mesre no obi send the car mame. Na me nyesika e be ye shipment. Tracey catch me say papa ne se woni sika abra wo on cash nkyere papa no. Wo ka be bia fa nkyere papa no. Uwie ya na wo de me Kumasi ha say me ye election wie ye no ya settle me e na me ye koshini e na manfa me sika mobra. Tracey, I say this with bitterness. Nyame amasom no ene makoma me dia ye nyame dwuma se ruade tia se nyame be tua wo soka. Wo nyame be tua wo ka. Na wo ma abrabɔ nsi omu ye na wo mere wo bom omanya bi ahyawo. Wo ma omabrabɔ nsi omu ye na wo yari da hom ubebi abehyawo. Tracey wo be bra na wo dia kowo ufunu kura nya sumdue da. Ufunu da daka mu no me se wo nya sumdue da. Tracey ufunu asumdue dia asumdue ufunu kura nya bi da. Wo so be bo me Kani Gloria na wasa bre mi su me minimo enkrofo a wo bo mo pa mo budi nkwase asem I know nsem hu na wudi I know nsem ne bi wo ha me kan life akra na people will not believe me. Nsem ne bi wo me kan life ha people will not believe me, but you have done it. Eyana na ko join the NDC party. Eyeden and I will call join the NDC party. Put me be one and say, what would they make Kani Gloria call flat staff house? No, me met Jimmy. I will when you may trouble. Sankaton Quaya Yano. Wo call Hono Kawakonya Bema Papa. Me may no be a fano. Ya, a year then I will nine. It do flat staff house. Oh. Feze ya mesiasi edubu fu ye ka se papa ne pese wo hia wo mo a omukoja ne maame ye ne wada o mase adentina mede waba ho no nanka wo se ampa me pamo me maso we eden nanka wo se me pamo ema wo free hoko I cost everything eningwasie bi ekosu bia ya me fault eningwasie bi ekosu bia me na me pe na aba I cost it. Thursday I menu video no kura no wo na wo se wo ye gangaria wonni mu nkrofo ye video ni wie ye enkrofo ye ne omu hye project we ya se Tracey Boakye wonni omu nyina ko asitire wonni omu nyina ko asitire owusu aye ne ne hye program na se andi 2 weeks na wonni owusu ko ye ne nyina ye sikasam ufa mechi na wabejiska upomidi na wabejiska ufa mechi na wabejiska mimi initiative for samoka mo brofo ne se mimi initiative na me yade ye project no na wafa mechi na wabejiska minim owusu ene tia me na so ka se kanima wani na ho udie midika ebeti kuo ewa tonsu obi otukumasi atonsu bia bedi mi asem we dance ye wo beti kuo wo wufie sa wo di ma NDC party na ko print t-shirt de hye wo mo e na twitwa pictures na de beto na de ko jiska wo papa ne ho uba ya na wo begu kuo ni nyina ade ma NDC ko opposition na make no party ni mu members amohweme muntie ne ye wo ko jiska ne ba ya no wo begu kuo no Emma when you couldn't move for a wa tonsu ho. Me say ya me friend no catch me say ekuo no mo man pressure dodo eto ne wagu no. Me wa na ekuo no me na matekuo ni bi watasman so. Me tumra na ma kire sie. Me kuta members more than 400. Me kuta members more than 400 watasman so. No common NDC t-shirt kura na minya bi ma me members enche me kasa ya ma former creative art minister Elizabeth ebe ka fo kire me ewo one of the meetings I say abra one actors and actresses hia ye media hometia kasa ya e ma me ne be ka fo